Bakunzi bahuri Kanani TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe muri nyubujuru n'isi, guhimbaza nifatanije n'ibyaremwe byose Mana. Biriko biragushima kuko inyoni ziriko ziraririmba zivuga ubukuru bwawe, zivuga urukundo rwawe ukuntu zitaho, zirema ntizimbura ntizigira n'ibigega, ariko urazigaburira buri munsi Mana. Natwe abana b'abantu dukwiye gukora tugushima ko watugiriye neza, waduhaye umwana wawe watumurikishiriza umuco wiwe tuve mu mwiza wari utwikiriye isi. Aho tuzara tubishima iminsi yo kubaho kwacu Mana, kuko iyo ataba wewe twariko kumenya, iyo ataba wewe tworazwa ijuru. Ariko uyu munsi turabaraganwa na Kristo kubw'urukundo rwawe. Ndagushimira Imana kandi ndakurenahaje icyubahiro cyose kibi cawe n'izina rya Kristo Yesu nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kubera iki abantu bagendera mu mwiza. Haleluya. Kubera iki? Uyu munsi harahura abantu ubuzima babayemwo, kibaza kubera iki abantu bari muri ubwo buzima. Ibanga rimwe nabonye nuko batemeye kumurikirwa n'umuco w'umwana Imana. Haleluya. Nico gituma uyu munsi abantu bari mu mwiza, ntibemeye kumurikirwa n'umuco wa Kristo. Kristo yaje kukiza, yaje kubohora, yaje gutabara, yaje kugira ngo intama abana b'Imana bahabwe ubugingo. Haleluya. Kandi ngo babuhabwe bugize iki? Babuhabwe busagutse. Ariko banse kuwakira. Nico gituma bari mu marushwa n'amagorwa menshi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushane ku murongo wa 5. Uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu ntango byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawakiriye. Amen. Turumvise ko ijambo ry'Imana ritubwiye ko kuva mu ntango hose ngo jambo yari, kandi ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe na jambo. Haleluya. Nta kintu na kimwe kibaho kitaremwe nawe. Ari umuntu yaremwe nawe, ari biri mu isi, ari biri mu ijuru, byose byaremwe na jambo. Haleluya. Ngo mu ntango jambo yariho. Haleluya. Muri creation ngo yariho, mwiremwa yariho, mwirema yariho. Yari umukozi w'umuhanga, yaremana na se. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo jambo yahoranye n'Imana. Urumva? Yesu yahoranye n'Imana, kandi ngo yari Imana. Haleluya. Yahoranye n'iki? Yahoranye n'Imana, kandi nta cyaremwe kitaremwe nande, kitaremwe nawe. Ngo byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Yesu nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ngo muri we harimo ubugingo, kandi nta muntu ashobora kugira ubugingo budashira. Haleluya. Nta muntu n'umwe ashobora kugira ubugingo budashira atabuhawe nawe. Haleluya. Nta muntu n'umwe ashobora kugira ubugingo budashira atabuhawe na Kristo umwana w'Imana. Kandi ubwo bugingo ngo bwari umuco w'abantu. Kristo niwe muco. Kristo ataraza mu isi ngo yari yuzuye umwiza w'incuraburindi
kuko umwasi Satani yari yigaruriye n'abari mu isi bose yarabigaruriye, ariko Kristo niwe yaje gukura umwana w'umuntu mu mwiza umwasi yamushyizemo, amuzana mu muco wiwe. Haleluya. Amuzana mu muco wande, mu muco wa Kristo. Haleluya. Ngo uwo muco ngo wakira mu mwijima, ariko umwijima wakiriye. Natumvise isi mwenda babwire bantu b'Imana, Satani umunsi aza kugerageza Yesu yaramubwiye atumbiriza ati urabona ubu bwami bwose nubemera kunsenya ndabuguha, ati kuko narabuhawe. Imana yari yahaye umwana w'umuntu kuganza, ariko kubwo kutumvira icyo Imana ivuze akora icyaha, bica bituma atakaza kuganza. Isi yari yahawe ayihereza Satani. Isi yari yahawe umuntu n'ibirimo, ariko umwana w'umuntu kubwo kutumvira ahereza umwana w'umuntu, ahereza Satani isi. Ariko Imana iravuga ati kuko nkunda umuntu kandi ntashobora kuburizwamo kubw'umugambi wanjye, nzotanga umukiza, nzotanga umucunguzi, nzotanga uwuza kwaka ububasha umwasi, kugira ngo wa muco wakira amahanga usubire kwaka. Kristo aza mu isi, aza kumurikira abari mu isi. Ariko ijambo ry'Imana ngaho ritubwiye ngo uwo muco wakira mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwawakiriye. Umva, abari umwijima ntibashobora kwakira umuco wa Kristo. Abakozi ba Satani ntibashobora kwakira umuco wa Kristo. Hariho abantu b'ukuri. Ejo bundi hari umumama yambwiye ikintu numva ndababaye. Ijambo ry'ubuhanuzi riramanuka rirabwira umuntu ati zana iyi miti urogesha abana bawe, nihe kubizana tubiturire. Arabizana, arasubira anamubwira ati hariho n'ibindi usize munsi y'igitanda, genda ubizane. Arabizana, barabiturira. Kristo niwe yajya ari umuco umurikira abari mu mwiza, ariko uyu muco ntushobora kwakira abakozi b'umugwanyi. Uyu mumama aranka, ngo arababara, ababazwa nuko ngo bamwiciye ibintu byiwe, asubira kujya kurondera ibindi, yanka abana biwe kubera ngo bamuhombesheje. Uyu muntu urumva ko umuco wagerageje kurasa, ariko yanse kuwakira, aguma yizigiye ibyo bintazi. Rero hariho abantu gukurimbuka, hariho abantu bazogomba. Uyu munsi hariho abantu bari bakora ibintu byanka n'Imana, kandi Imana idasiba kuvuga ku murango no mw'ijoro ngo bitandukanye n'ibibi, bimatanye n'ibyiza. Pardon. Bari uyu munsi hariho abantu bahuye umuco kubaseka, ariko ndakwifuriza muntu w'Imana guhungira kuri uyu muco, guhungira kuri uyu muco, ngo uwo muco wakira mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwawakiriye. Umuntu wese yanka kwakira uyu mwana, umuntu wese yanka kwakira uyu mwana, nyumva yarahisemo kwigumira mu mwiza, kuko ntushobora kugendera ku muco utemeye kwimika Kristo mu bugingo bwawe, kuko Kristo niwe muco. Ntihagire uzobahenda, nta demineje, nta wundi muntu n'umwe, ntawe uhari, nta yindi nzira nini ihari, nta n'imwe. Inzira ni Kristo wenyine, kuko ari we yanesheje Satani. Haleluya. Kuko Satani yahawe isi, kandi nawe murazi ko ari se w'umwiza, ni se w'ibibi. Rero utemeye ngo uve muri ubwo bwami bwa se w'ibibi, ngo wimukire mu bwami bwa Kristo, nta kuntu na kumwe ushaka kurasira. Kandi ntihagire uzo guhenda, ubwami ni bubiri,
hari ubwami bw'umwiza hakaba n'ubwami bw'umuco. Umwijima ni uwa Satani, umuco ni uwa Kristo. Rero nahawe uguhitamo neza. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we ni mubeshi. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we ni umubeshi. Uyu munsi rero abantu benshi bari mu marufu, bari mu magorwa kubera bahisemo nabi. Bahisemo umwami w'umwiza kandi umwami w'umuco yaratanze. Ariko icyo ndakwifuriza muntu w'Imana, ngwino kwa Yesu agutegeye ibiganza, winjire mu bwami bwiwe. Uyu mwami ni mwiza, agira neza aragahezagira. Imana yo mw'ijuru ibahezagirire. Mukunzi mwiza nzi ko nyumva, niwakira amashimwe ngushimire. Niwe muco w'abari mw'isi, niwe mahoro yacu, niwe munezero wacu, niwe agakiza kacu. Ndasengera umuntu wese azokumvira ijambo atarakwizera yemera kwizere, kuko ari wowe wenyine nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe uzodushikana ku Mana nta wundi. Ndagushimiye kandi ndakurinaje, icyubahiro cyose kibi cawe n'izina rya Kristo Yesu senze bizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.